Good. Hold up. Yo, what is up? It's your boy! Elios in the school, man! So, karon guys, nami sa school. Kaya mag-party rani, yo! What is up? Nami sa taas sa mga school, guys. Medyo na ulo, manggun mi kidaghan kay people, man. Dili mi sikat. What the fuck, bro? Yo, guys. Nanay mi sa silong. Napay amiga na kitaan. Hello. Hi. But by the way, this is Nisi, guys. No? So, Hello, welcome to Alia's channel, and here I am. I'm the guest of him this afternoon, and well, I'm dito sa SC ground. dapat akong amigo. Engineering, nahulog og nursing. What it's ikaw daw, nahulog ka rin mo engineering. Aniya na po ko'y amigo. Hindi ka gwapo sa kuha. Gwapo mo, gwapo. Wapo lang. Hindi nga alam mo gani. Hi, I'm Van, guys. Da. May hapon di sorry. Naka-cluster na meron, guys. So, muna ko mga batch. Yo. Ay, namo ang go. Hi, go. Nada ko. Former go. Let's go. Let's go. Vlog na kita. Subscribe. Basta guys. Hi vlog. Hi vlog. Like and subscribe. Ngayon, ready na to ang team go. Very ready. Papadao kita siya. X-Go, kumusta naman ka? Ready kayo. Ready ka? Ready kayo. 2,000 years later. It's gabihin na Paul. Again and again, what's up? We have a plan, bro. We have a plan. But may ticket sa mong party, but oh my goodness, my friend. What is up, yo? 3 AM challenge, bro. 3 AM challenge, yeah. We have no ticket, my bro. Nakikita niyo po yung tao. Vlogger nga pobre, wala ikapalit sa ticket. What's up? Yeah, what's up? Guys, medyo gipaw na ang suga karon kay daghan makabalo. Here we go. Nanis God. Dito mi sa room nga walay makakita, guys. Dito mi manago kay wala may ticket. It's up, bro. So guys, nag-start na among challenge. Ang taga-quarter, i-check na nila. Walang namikas to nga ticket. Mga na mani or manok. 2 hours later. So guys, mulawas na. Again. Challenge. Challenge na guys. Dabot na guys.
Liga, rooming ka man sila. Garuming pa sila. Tapak bro. First time. Yung naman yun. Sup again, yo. Ano ko sa CR. Nanago mi actually. No? So, wanted ako sa tubangan. Yo. What's up again? Nanabi sa gawas. We are here now in Lasayaw. There we go. Morning, Lasal guys. 6K sila. Kita struggle sa pagtago. There we go. Tabuan na to pero din dili ka vlogger. Na di break ya diri day? Militan ang gud. Ha? Niya mo ang siomay na siya guys. Na busy ang mga tao. Mo na yung nagpalit og ticket. Na guys. So, daw walay ticket dara. What's up? Nanamjud na sila. Sila yung singalan nga banda? Ito, our next song is... Next option. Next option sila kung option guys. Name it, ikaw. I'm in the vlog. I'm in the vlog. I'm in the vlog. Guys, karon na kumubabay gahapon na to siya guys. So don't forget to subscribe, like, share, ring the bell. Thank you. Peace. Yo.